Shalom, nama saya Aurora Eklesia Kislusunaga. Saya akan menyanyikan buku ND nomor 802. Bangkit tinggi sinari, dapur umat Tuhanu, menggoreng sidalia, dijemput ngomong, ungarade hasona, di surga, unang adong nangkusada, nasu berjambar di suar wahoni roha, di rumah Tuhan tahu, asmarohan di ketiwa, jangan bawas mengarade hasonang di surga, unang adong nanggasada, nasu berjambar di Terima kasih. Shalom, nama saya Aurora Eklesia Kislusunaga. Saya akan menyanyikan buku ND nomor 86. Silana badiai, horolomu buki, marayon dosai, dohot padileani, desudesi taoni, sana huai nang tahasanani naringkot berohati polarona hilki polanasi niroha pangurupi Tuhan. Terima kasih.